Te pakana e riro mai te rangatiratanga riki o te tai tokerau. Ko ia te honore nui ki ngā toa o te whakataetai riki tuatahi mo te takiwā. Ko muri whenua me ngā puhina tīma o te whakataetai i te wiki mutunga nei i ōrite te tapeke ki ngā taha e rua. I tai ake a tāmatiri mene Sprouts ki te kēmu. He whanaunga ki te paitaha, he hoariri, ki te papatākaro. I rungi te papatākaro, he hoariri, engari te pāpara kauta, he whanaunga. Engari i te wahe tākaro ana mātou e hoa, me kauau e teka, ma muri whenua hamahama i a rātou. When you're representing your pepeha and your whakapapa, that's what it's all about. And for my own community, my people. Koe nei te tau tuatahi kua whakatūria tēnei whakataetai ki waenga i ngā tino kaitākoro o muri whenua me ngā puhi. Koe nei tētahi o ngā hua i puta mai te wehenga o ngā karapu riki i te poari riki e rima marama ki muri. Koa e harato matu kāingi te whenua mato, te wā he kāinga mato, he oi anō tino ngā kaunui ana ngā rangatahi konei te tautokarau, te rapu huarahi e peke atu ki wera reanga I roto ahi tareiria. The maraes and the clubs have done really, really well to make this a reality. Hakua horekau he pūtea, hakua horekau he rawa, kei kona te aroha, kei kona te whanaungatanga, te hononga o ngā hapori o te pani me te rawa kore, e tūkahana I roto I tēnei o ngā kaupapa. Nā hakua ko te riki te kēmu o te rā, ko te pūtake o te kaupapa nei, he whakakotahi I ngā hapu maha o te taitokerau. Tērā te mea nui hako ko waiti mea kātū, ko waiti mea kahenga kātū tātou katoa I te mutunga o te rā. Ka tika I tutu te puehu, heoi te mutunga mai o te rā I puta tehu o ngā kapa o muri whenua. Toru te kaumāono ki te rua te kau ki ngā wahine, te kaumāwaru ki te kaumāono ki ngā tāne. Homai tētahi! Homai tētahi! Te wakamawa kia teina! Tāmatiri mene Sprout, mo te karere.